papa njye rwose ndumva wanshakira umwarimu wa coaching. Wiki? Kugira ngo nzatsinde. Wacyohewe se? Ewe! Niko, inazana umwarimu nishyura amafaranga y'umurengera kubera iki? Abo mwigana bose batsinda bagira barimo ba coaching. Harimo ababagira. Nta batabagira batsinda. Aratsinda. Watsinze ngabo wowe. Ariko hari n'abatabagira batsindwa. Ndi kukubaza nta bana mwigana batagira barimo ba coaching kandi batsinda. Arahari. Bakurusha iki se? Baransomba. Bizana mukora no gukina volley? Hoya. No gukina basket? Hoya. Uburebure bubafasha iki mu kukurusha? Ariko n'ibyo uvuze tubikora mu kizamini cya siporo. Ikizamini cya siporo mukora ku manota 12 ku manota 70. Ushatse kuba kuri gituma utsindwa amabere ya nuzi. Jesus. Byumvishe rapa. Ekare. Uvuze ngo ndikubaza Kelly kuki utsindwa? Amabere numvishe ma. Cicika nawe. Ubuhehesi bwawe nibwo bukugira umushomeri. Ibindi kintu bikenewe hano ari amabere cyane kwiga ku buswa bwa Kelly. Papa njye mu bintu bituma niga neza na Nyaksarima. Ndimo gute? Ntabwo urarureba match se nkabura uko nkora homework kubera kurangara. Match azirebera hehe ko nta bono mihari? Nanjye bwo nzirebera mu ikaye bakoreramo homework.